Maluk Sira Competição Filme Juventude Timorense 2022 Loque Ona. Onde tema mag paz no reconciliação. Submete esta voce no grupo, pode rolar parte da competição ainda nem. Também se ia $5.000 para a Sira. Se ia privilégio lugu kita baita voce no grupo, se o hira manamba competição ainda nem. Ba informação claro litan bela visita a minha social media Sira, que visita diretamente a minha edifício Sinarate TVC. Mara Live, registro agora! Banhira Ronaldo Fuambrani, Fieran, líder no Foti Decisão, ema sempre hanoin uluk makmane. Feto ni serviço makia uma, no feto se labele sobrevive se do com se família. Tebes duni, feto labele kar ukun, feto labele do com se família, feto labele sucesso. Tur pesquisa nebe fossai husi Fundação Alola, International Women's Development Agency, no Monash University, Conabal liderança feto e a Timor-Leste, haturu katak participantes bara reconhecer fatores específicos sira relaciona ao costume no cultura timor-lesteniana. Maksai hanesan desafio bot ba feto sira debe hakarak atu sucesso no assume posição liderança e a público. Apesar de bot hirakne, ba figura sua tuirmai factos hirakne be menciona la sai questão onde para Sira atu ia paixão quando basama Sira karak. Sira mak Filomena Soares, sefe suku feto ida e a suku fahisoi nebe nia comunidade hadomi no Fier Tebes. Nebe kar ona uku no dar chefe suku durante período rua nilaram. No doutora Esmeralda Miguel Ximenes, Siqueira, Husi Vikeke, nebe hela dog husi família dedica nian hodi halo atendimento saúde no comunidade Sira iha posto saúde alas iha tinambarak nilaran no consegue ultrapassar dificuldades oing-oing nebe dala barak pessoal saúde Sira selo labele ultrapassa. Ami busi casa de produção audiovisual iha visita autores inspiradores ruane hodi dadalia husu onsa Sira bele iha motivação hodi sai hanesan Sira ida agora. Filomena Soares, eleito no dar chefe suku faisoi, ba período rua nia larangona. Ia tinang riung rua sia, nia hetang eleito husi comunidade Sira, hafoing nia período ida remata, ia tinang riung rua sanulure singhat, nia hetang na fating fiar husi comunidade Sira, atu lidera suku refere to ohing lorong. Filomena representa chefe suku feto ida, Husi % limadet, feto siranebe haknar ang nudar chefe suku feto iha Timor-Leste. Filomena Soares conta mai ami.
Onsa tinang hirak liba nya kandidata ang ba chefe suku, sedadet mak Filomena Soares Sasoru, no onsa bele ultrapassa dificuldade hirak nebe enfrenta durante hak narang no dar liderança comunitária iha suku fahisoi. Motivação primeiro nebe maka hau atu saihan nessa chefe do suku, idane mak primeiro família, iha 2003 mais 2004, iha eleição 2004, hau ba candidato mai bela liu. Usi 2004 hau la liu na la significa katak hau la liu au lakon hau nia fiaraan mai hau na faten iha hanoi vontade hakarak duni katu sai liderança hosi dan nemo hau na halo na faten hau nia hak besikang baitania komunidade ka eleitor sira o insa maka ita bele husu emani hakarak na emani fuan atau bele fo confiança ba ita. Dia tenang manda. Sweet si, saya bilang sweet lah, wit tur cende be matur be. Bitar dili lah ya. Ini uma sore. Uma sira oin. Si familia Rasik, kata tambah saya itania nasam persis ita bawa sirene presença atau bele bahola parte, kasaimo sana sa liderança, tambah saya makita laba. Sekolah berbahasa Indonesia, depois transforma fale ba definir tradução. Kemudian hau ema resistensi ida, oteng kandata nam baru lur suku. Hau na ni família, hau ni keluarga, yang opade kandata amba suku. Ronde primeiro ne lakang, segundo fali mak ne foi passa suku. Então, posi ida ne makan sa suporta, motiva hau, tambah iha dalanona hau nia hakarak, wa vontade duni katu bele na fatin continua hau ba candidato hau nian. Saya maka lefuan saya maka hela baitanya komunidade trabalhador. Bele. Saya mana kalau tengah los kelai. Aduh kau bapak dia los. Tidak, aduh kau bapak los, aduh kau kelai. Tidak. Tapi mesti hati telan mesti kuliah kalau mana tidak kau aduh kau buat salah. Ami husu ba Filomena Soares, mudança sa mak nyelori baya suku faisoi, hau si momento nye hetang eleito badahuluk no dar chefe suku to agora. Si tinan ruano rihun rua sia ate tinan rihun rua ranu lore senida estrada alde tolne cobre hotu ne primeiro prioridade ba suku idane wanhira saihan sesepe do suku ba demos depois vamos iha energia eletricidade ka EDTL EDTL ne cobre ona ba alde tolu iha suku fahisoi kal hela hanesan 0,0 hanesane itani komunidade nebe makakarak bahela iha area rural sira ka o rai eransa sira idane makdok maibe to agora iha itani nya komunidade sira mas iha kontribusian nebe maka sira Rasik halo estelação lihusi acordo ho itani nya EDTL idane mak sucesso nebe maka ami halo. Chefe suku Filomena Mos, iha inisiativa boa tida. Hakarak halo mudança, ba komunidade sira Moris ia suku faisoi. Nune, nya coordena na fating ONG lokal, internasional, no governo sira, hodi na fating hus tulung lidera nya komunidade sira, nune, bele hasa komunidade sira nya conhecimento no capacidade. Mai itabarona liang usi komunidade sira, nebe suporta nya mandato hori lidera to periode rua nyelarang. Nia nudar feto ida iha likidoe ka iha suku faisoi. Iha momento nia sai sif de suku ne kompete ho hau. Nia mai orienta ami bahal buat ser hansani. Ni diambi ami hansani. Mal buat ser hansani ni imne moris ne dia. Han him une iha. Imne precisa umalara ne iha. Saida ma falta imne
uma lara ni impengser. Lori dan ni mas sosok buat serbela iha binha. Himu lor-lornya. Aminya aspiração ne bem kami hatoba na isifsu kumos nia hal tu emnia aspiração. Lorimos ami jovens ira laho buat nebe mak dalam rumah programa balu bele mono ami ni suku ni bele support ami lihu si programa hirak ni nebe ami mos contente tambah ami hilinia hanen sang ema fetu dan be 40 tepes. Asan ami tar fiar meeting bania tamani ukun lah teke ba lavarik lah teke ba fetu lah teke ba mane mai benudar ukun bovu nia hakuak meeting hot. Informasi ini kata aban atau halo konstruksi umak. Nunca taka informasi ka saya dania rona informasi kemudian rona kelas. Misalnya Loranida, Senhora Retanto. $1 Amanda ba? Marang sabi. 100 itu. Ni emanebem kersosuan atau povo ia paisoi ni. Dia acredita. Feto ida nebemos 40. Iha suku ida ne. Nia durante ne ukun dala ruane. Laos dian tandet ninia karak makami hiri nia lah. Taman nia ne eman nebe ke merece dunia atu ukunnya faisoi ne dun. Bahau livrai Filomena figura da capaz, feito potencial, e a capacidade e o conhecimento no dia a servir para o povo, a servir para a comunidade. Feito nebe belezere, sucuirane, honia mandato nebe makba dala tolo. No nia sa inspiração bahau, hau noeng nia confiança nebe maka povo foba niane. Nia sai de tanesan lirai, nebe ni sai atam bani komunidade. Di komunidade karakter kauta, pangala, itu kontribusi hadiah telurun, pakai korangnya, pengen si. Saem da liderança fetoira, laos fácil. Exigência barak, nebe ni precisa halau. Laos dete uma larang, ou família niang, mai be, ni precisamos tal matang o comunidade sira e a suku ida ni larang. Ami, Rusi CPA, Rusu Basefi Suku Filomena, dificuldade nebe ni enfrenta durante haknar ang nudar chefe suku basuku faisoi. Essa dificuldade maka primeiro cada vez ita consulta halo direita ho itania presença ia itania neuluncirane matan mas cada vez mos ita falha lá ia resultado. Segundo dificuldade maka cada vez ita hari kata ne prioridade nuni comunidade ne exige nuni kata tem que precisa nuni tulung balu mas be onhire ita halo ne itanine proposta baseia ba saída maka ita observa ka o ita sinti kata nuni comunidade maka lori nini problema ne mai hato mas be ita ne proposta nunca mais iha resposta ida ne maka sa dificuldade mas be ida ne mos ame na faten iha garantia kata sei iha tempo ruma nebe maka bele halo mudança ba compreensão ita ne superior sira liliu ba iha liderança comunitária nebe sefia husi ita feto ka hanesan hau atau ne bele kanya na fatin ita ne na comunidade ne confiança. Mas que nune, basef suku Filomena, dificuldade hirakne, la saia nessa questão ida, hori amate ni espírito na vontade, hori na fatin lidera comunidade sira e a suku faisoi. Ami usu basef suku Filomena, samak ni halo, hori motiva na fatin yaang, hori labela la com vontade baang rasik, no insa, ultrapassa, dificuldade hirakne be enfrenta. Primeiro nudar ema, ita nudar ema cristão, sedaret maka ita hasuri ita ne mori sanesa dificuldade ka intervenção ida ba ita ne serviço karik primeiro ita tem que reja husu maroma katak lira ida ne laos mai husi ema ida ba ema ida mai beknar ida ne sejus rasiknya sinti katak iha haune ukun haula mesa ko maroma hamutu ko haune sociedade bele segundo ita mo se label husi kita ninia comunidade kata ko enhira hau sente dificuldade balu hau tengi hak besikam bahau ni comunidade
atau nune bele sira fo fali motivação ka fo fali hanuin rumah atau bele hakman hau nia dificuldade nebe mak durante hau sinte mai hau la descobre. Filomena Soares expressa o sentimento banhang rasik. Nomos la lua, hori husik hela de fong motivação, banhe feito maluk siraselu. Orgulho bahaunean, hau contente, ita feito hakarak sucesso, iha parte rumah nebe maka ita dunik nain hakarak, primeiro ne ita tengi esforço itanian. Kata durante ne ita requere hela mane siraninia participação ka mane siraninia bokan laisliu duke ita feto mane sira maketan na fatim barak liu duke ita feto mai be atu dihangkatak ita agora iha era ira itania nação adopta República Democrática de Timor-Leste então label hendet atu simo mas dalam primeiro tem esforço atau aprende. Sama bele hetan confiança ne la fácil. Confiança ne tem lius influência barbarak, susar mos barbarak, terus mos barbarak, mas meus makane paciência atau simo se hetan ini resultado iha loron ida. Tamba ita dihangkatak sai liurai laos nai liurai, mas sai liurai ne katak bibi atan ida. Nebe maka mai atu servi, laos mai atu serve. Maluk sira, ida nemak experiência sucesso husi Filomena Soares, realidade ha Timor-Leste haturukata, se oituam tebes feto nebe disponível atu sai candidata ba papel chefe suco. Compara romane, feto oituam tebes mak eleituana. Presença Filomena Soares haturukata, iha ona sucesso de Hassan número feto atu candidata a ba posição liderança local. Senhora Filomena Soares haturukata, sai liderança dia ida, lahareba questão mane cafeto, fator determinante liumak, vontade kahakara klasik hode desenvolver an. No brani hode desenvolver an, li husi desafio serviço hirak nebe hasoru. Turmai, ida se assiste, experiência interessante seluk ida, husi doutora Esmeralda Miguel Ximenes Siqueira, husi vikeke. Nebe hela do husi família, dedica-ne an, hode hau atendimento saúde, ba comunidade sira, e a posto saúde alas, e a tina barak nelaran. Não consegue ultrapassar dificuldade oi-oi, nebe dela barak pessoal saúde sira seluk, labele ultrapassa. Mai ita basiste hamutu. Momento ni hamesa feto ho entre mane kolega na hira ne ba serviço be sa hakur motamos ami ba hadang hanuing ida konta badang kata ita feto ta ita halabasane kada vez rena hawaluatia sane lali hanuing teret na usiba ita mak foto na be profissão ida ni ita tingi serviço duni. Doutora Esmeralda remata na secundária e ano letivo tinang riang ruahat. Hahu estudo medicina geral e a Universidade Nacional Timor-Leste e a tinang riang rua 5. Durante fulang toldet, hetang oportunidade bolsa estudo, hori continua estudo medicina geral e a Cuba e a tinang riang rua neng, to riang rua sanulu. Iha tinang riang rua sanulu resingida, fila falim mai Timor-Leste, hori finaliza último classe, no gradua, iha tinang riang rua sanulu resing rua. Iha tinang riang rua sanulu resing tolu, simu termo de posse, hetang referência hori halauknar badahulu, iha centro saúde alas. Doutora Esmeralda, conta Miami, onsa tinang hirak liba, nyahu halauknar nudar profissional médico, iha posto saúde alas. Mai, itarona rasik, husi doutora Esmeralda, nya explicação. Ema nebe maka, ansam batida mai hau nia inspiradora mai hau doni. Ema primeira vez nebe mak tahu ne ulun yang kata hakara continue sekolah, hakara kata serviço hane pai. Hau se kikuan liu,
tambah gosta ami hela basic colégio, então gosta los lorong bahele iha madre sirniang, então bah madre sirniang tobe gosta los madre sirniang forma hanuring hanusa, então cara classe aspirante madre ni sirniang main la coida, ai eu não feto la os bah false madre, agora pai das ni us bo tuirit ni cara de tona, la cleur batia be pre-secundária, tambah bayi sekolah ni pak, mister sih hanurin dia, entah karak saya profesor, entah mister be husuk na babe, apa ya pak, ita hanurin ni dia kemana? Ita nusa, ita fight dengan mati ni pak emane, ita hanurin ni dia, ita hanurin sih komplain, ayam teh emang berlah iya ida mak lahatin hakerek, hatin hakerek ya hutan sana, naran dit suah karak saya mister, sekolah futi dia be mister ni yang ni, mai sekundaria, ni diferente. Doutora Esmeralda conta Miami, nhe sentimento, no preparação, momento simu referência, husi parte nacional, hori halakunar e alas. Biasa tobal, lokrai ne, tokrai kan pasien bela iya, anto harak ne. Ne biasa mana hasai te vitine, tahu besu masu manta ne. Primeira vez mai de temi município Manufai ne, lá ia ideia. Fati makne be, sirengai kablake hung kablake makne be nungka tene, entang kami mai toti hene hareba ai dalam momento ni si adalah entang mai tek si susu fati toti ne beba. Agora entang be servisnya is goklos ka, ada ni goklos, ada ni si bah naran ni bah ada tan serviço ni bahal tele. Momento ni hau mesa feto ho entre mane kolega na hira ne, sirna hira ne mai hau ne hau conhece dia, hau basira ne fasilos akan. Ebe hau tinggi adat hau ni hau putih hau ni han samane han sama sira. Kalau aku halau han sana feto dah. Ada de mas ke hau feto ba mas sang hau atur kata hau mas putih han sama sira hotu. Entong ami ba serviço be sab hakur motamos ami ba ada yang lahu mutu importante makan sang kita lahu sana be po confiança ba malu de anesana. Ebe hanuing ida konta bareng kata ita feto ta ita halo sana kada vez rena hawaluatia nani lali kanu internet ana usiba ita mak foto na be profissão ina ni tinggi serviço dini sendo sauri momento ne mal lane sa agora ne antes ne kantor ne iha la maternidade laran duni centro ne fatin consulta lo state ene ba amila halo baixa sobe atende emergência karek bel halo observação ane makne deton kareta ida rua det makliu asat kareta governo ga privado ga ne balu-balu net makliu barak ma motor mas net dalam rumah net laos dan lorong lah ita bele surah ho 5 fuang be araska jaringan la iha ahil la iha momento ba fofone acidente aten acidente ne sira be lano maklori motori da makne ka pokoknya acidente ida mai depois sumai tang ho ida ho kolik ida mai ho be kolik abdominal sira mai ho tirane antau mai ami aila iya aku halusa sima kata bukatan lilin sedangkan kios la iya kios dog momento ne kios ida iya agora da kios ho ne la iya sida existe ulu kios ne sida existe depois ema da hela basic center ne sida barak ida nang motor kolega sira mane nyo motor Mega Pro mas sim motor galai ansang ni di kuida heta motor ijada ida então be heta motor ne motor sini bisa loke fan ne loke leno diretamente ba sala larang motor ni lampu ne bak lakang hela bane lakang hela antong ani hare hela pasunti tores ne mina tumaran teret mo susik ba larang katak atende mak dia Tu irmai, ita barona, sama colega no paciente sira, hato konaba doutora Esmeralda. Doutora Esmeralda é uma que humor teve, Nicole ela para, de sempre foi inspiração, kata, ida ne level halo, ida ne halas ne. Devi ter serviço muito com ele, te contin, tama, é uma sempre coleador,
halo serviço fating, hatude serviço fating, ni hadiak magne. Ni ansa tempo nebe ema lore ema ni one mai consulta cada vez nia sehak solo que depois nia cos Nih uluk musas nih. Uluk Outro estou tocalam bot. Kuliah tocalam bot. Audiência né, doutora, descansa. Emergência rumah kali. Tadi tamri kan sedor pada tanah. Nia qualquer moras bolo nia sa doutor ne atau sa horas det atau tuku di laiha di luar jam kerja mas nia sempre pronto. Nih momento ida hau ne uang moras hanu anda kik ne moras kabung moras to kalambot hau tahu hau tanes di tona tambah be hau sudah hasuru moras botan sana sih. Babolo doutor Esmeralda hau babolo nia pronto mai hari lavarik ni ho doutor ida tang sinan rumai hari lavarik na dia. Jadi lali katau buat hansane dia kita sehari dia tam hau tanes di tona doutor ini hau entrega itu buat seneliman dia kalau dia tamannya hau label hau tahu hau tanes di tona. Ada orang nak mata jauh nama. Ada kah dokter orang kehabuan ini kan? Mau rasanya dokter orang narik ni mesak mai deh. Telepon ni bah, lah ni mesak be, lah haliman mai ni hetan ni pasti ai morok kita na. Abai lah hem ai morok ni mai ni kau sedih deh, kah ama ina hem ai morok. Tama, iha moras rumah. Atu ami bot kaki kafiri kalimus hanesa. Bolunya los dia ni sihing oras keleor ka. Oras ida rumah ni fai mai lai. Kanu bolo-bolonya mai langsung. Liusi seda mak doutora Esmeralda ni kolega, no paciente sira hatoko na bania, ita bela hare kata doutora nindar figura ida nebe dedica ang tebes banyi serviço sira. Maski ni localiza ia área rural, nebe mak laia eletricidade, no dificuldade sira selo, nebe nya soro, mai be, nya na fatin ia espírito nebe forte, horita matang ba comunidade sira, nebe precisa tebes, nya tulung ba sira nya saúde lorong niang. Maski hasoro dificuldade oioin, doutora Esmeralda consegue ultrapassar a dificuldade hirakne. No finaliza duni, ninha contrato, no dedica ang durante tinang hitu e centro saúde alas. Tu irmai, doutora Fahe Miami, sama kita precisa cuida, iha itanya ang, atunune, ita belesai, ema nebe sucesso e a futuro, nomos iha itanya carreira profissional, nebe ita halau dadão. Importante maka serviço holarang labele hanu dian hamanandit osang ne difícil serviço ite oine halu te quedas labele rai ba abang depois labele lori todang ne ba fale emasene itene selsori itanian paciente ne heng hela ita hatene kata ita médico ona ga ita tu be enfermeiro ga parteira ga atu sede nia nebe tama ene criteria pessoal saúde nia larang nia halo nia serviço tuir nia profissão. Agradecemos ba Maromac, agradece ba família e a oração siranemos nunca se cessa. Maluk sira, ida nemak experiência inspirativa nebe ita assiste hamutuk ona husi tanya feto maluk 49 rua. Filomena Soares, sefi suku ida husi suku faisoi, nebe nia comunidade sira hadom tebes. No doutora Esmeralda Miguel Ximenes Siqueira, husi vikeke, nebe durante nia dedicação e a serviço, sempre husi relax solok. Ba ema hirak nebe basic ihania. Maluk sira, nemak episódio ba ohing lorong nian. Hane sambai bain, ami sempre ia pergunta ida ba ita bot sira hodi halo reflexão. Pergunta ba ohing lorong nian makne. Tuir imen hanoin,
Fatores sadet mak limite fetosira atau sai líder ida ihania comunidade, se imi ia resposta ba pergunta ida ne, bela haruka minha carta ma ia direção hirak tuir maine. Ita bot sira ni resposta ami si hein. Hau Melania Amaral hases anos ita bot ser ni futar oin. Obrigada barak ba ita bot ser ni atenção, no adeus.